Marco Sane kpakpale. Wolo le he Sane. Marco Sane kpakpale di oshishin ke wie mo ni ba ne. Yesu Kristo Nyɔŋma bi le he Sane kpakpale ne. Ana Yesu ake moko ni choni nwa ni esa Enyɔ hewale hu. Ehewale ne jokpo fan ye nu chumoe ke hewale ne Enyɔ ye mumo fonji anole ke boni Ekome ahe esha ifa mele amin. Yesu le echo ehe ake gbomo bi ni ba eke ehe ba shanfole ne eke pome keje esha mi. Marco wolo le gba Yesu he Sane le fan ke hewale ke no mi ma hu ni nono mi ni ematitriji enuchumo chije ewie mwe lo echon mwe. Eje shishi ewie Yohane Baptist lole ke Yesu solimo ke ekale he kukubo. Kekene ke Yesu mo chamo nuchumo le ke enuchon mo le chano. Fesele Yesu kase lo ele banu le shishi fechuchu le. Shi ehenye lo ele hu bagri amewole fechuchu le po. Jiche ni gbe wolo le na le gba no ni ba Yesu no ye ejene mi shihin le na gbe ochile mi. Titiri le esenmo ke shite ke gbohin atenje. Asusu ake Sane kpakpale na gbe wie mwe sroto Enyɔ ni awa me akrabachale je Marco jimoni mla shimon mokroko. Wolo eminjira moine. Sane kpakpale shishije no Klɛŋklɛŋ icho Klɛŋklɛŋ kuku ka ta kuku ni Nyɔŋma ke teno. Eke Yesu ni chumo ye Galilea no Klɛŋklɛŋ icho kuku ni Nyɔŋma ke Ejwɛ ka ta icho Nɛɛhu kuku ni Nyɔŋma Enumɔ. No se keje Galilea kete Yerusalem no icho Nyɔŋma Klɛŋklɛŋ kuku ka ta kuku ni Nyɔŋma Enumɔ ke Enyɔ no. Na gbe ochi ye Yerusalem ke Ekpaa no. No icho Nyɔŋma ke Ekome Klɛŋklɛŋ kuku ka ta icho Nyɔŋma ke Enumɔ kuku ni Nyɔŋma Ejwɛ ke Kpawo no. Yesu shite ke gbohin atenje no icho Nyɔŋma ke Ekpaa Klɛŋklɛŋ kuku ka ta kuku ni Kpaanyɔ no. Eke enamuwe nunchole ni etechin le hekpojie mo ke me achon mo ke enwe ya. No icho Nyɔŋma ke Ekpaa kuku ni Nɛɛhu ka ta kuku ni Nyɔŋma Enyɔ no. Agbene nye ha woboa Marco Sane kpakpale toe. Klɛŋklɛŋ icho Yohane Baptist lo le shiemo. Yesu Kristo Nyɔŋma bi le he Sane kpakpale shishije tamoboni angma ye gbalo ye za wolo le miake. Na minchumi bofole ke minchon hie moni asa ogbele. Moko mimboye ngale no ake nye sa nunchole gbele nye jaja etempon le tromo. No ewole Yohane ba ne Baptist ye ngale no ne shie chon me ake amecha ke amechui ni ya Baptist ame koni akame hesha afame. Me feni oyude ashipon le no le ke Jerusalem le tengo. Amejaji ame hesha ni Baptist ame ye Yordan fa le mi. Kristo ba ke nuchumo hegbale. Yohane le yo ma hecho atade wo ni wolo pan ekefie minte ne yo balabi ke nganowo. Eshia echon me lake. Moko mimba mi se ni hewa femi. Mi sa moniko toshi fenu etokota na akpan tete. Mi le nu mi ke baptisi nye. Shinlele mumo kronkron eke a baptisi nye. Yesu baptismo. Naka mbela mi le eba mi yake Yesu je Nazareth ye Galilea shikon le no eba ni Yohane Baptist le ye Yordan mi. Yesu jekpo kejanu le mi nompe kekene na ni mwe na mingle ni mumo kronkron le mingle ke shitamo po ke mimbe no. Ni gbe ko je nwenke boji mi somo bile bo o hetwi mi na. Yesu ka amrono ni mumo le kpla le kete ngale no. Eye gbe Nyɔŋma Ejwɛ ni Satan kale ne ke ngankolo ehishi ni nwembafwe basomole. Galilea nuchumo le shishije. Agbene
Beniamo Yohane sele, Yesu te Galilea, ni Ahwoi Enumɔ Sane kpakpale. Eke, beleshe, ni mo manchele le eni nanye. Nye chake anye chui, ni nye he Sane kpakpale nye ya. Wole Ejwɛ achemo. Beni Yesu nye Galilea nshole nale. Ena Simon ke enyemi Andrea na amemi he ye nshole me ejake wole ejiame. Yesu ka amake nyeba nyami se ni mafe nye wole ni ba hegbeme. Ni amrole ameshi ameyale ni amebanyese. Ni beni ete hi efiole ena Yakobo Zebedo bile ke enyemi Yohane ni amehu ameyelele me ameminkpa ameyale. Amrole echame ni ameshi ameche Zebedo ka pafuele lelele me ni amebanyese. Nunkoni mumofon yo emi. Amebote manle ni achole kapeno le mi. Ni beni hejo mogbile shele. Yesu te Ekpaa hele. Ne achoni. Amena kwa ameheye ni chomo le hewo. Ejake. Echon ameni ake moni yo higbe. Shije tamamla chon lo ele. Kekele. Na nunko ye Ekpaa hele ni mumofon yo emi. Ebo wa eke. Me Sane woke oyo. Yesu Nazare nyo. Oba wo hi ekpata mo. Mile monijio boji nyumo mo kronkron le. Yesu fe yeke. Bona no jemi. Ni momofon le ha eshon. Ne block egbe niwa ne jemi. Meni Ekpaa hele fe he jomehe. Ni amebibi amehe yake. Meni ne. Jomo he kone. Bomone ye he wale. Eke fa mumwefon jimpo. Ni amebole tue. Ni amrole Sane gbeshan Galilea fe. Petro shayo chamo. Ameje Ekpaa hele no mpe ni ameke Yakobo ke Yohane te Simon ke Andrea wele. Simon shayo le kashika 3D ni Yesu jenshe pe ni amekele. Ete Enyɔ emu eninishi na ewe no keke ni 3D le cheye no na ebu amesomo. Hela cheme pi achamo. Gbeke beni hunu Enyɔ shile. Aka hela cheme keme ni mumwefon jin yo amemi fe ba Yesu ngo. Mamu le fe bu amehe na ya gbolena. Yesu chame pi ni ye yo hela srote ni efama mumwefon jin pi. Engme mumwefon jin lagbe na mewi eja aka melele. Yesu shie ye Galilea. Mankemra beni hi engle kole. Yesu teshine ejeko kete ngano heko ne asole ejen. Shi Simon kemeni fata hele tule. Ni beni ame analele. Ame kela ke. Bome fe tawone. Shi Yesu ka amake. Yaha waya majin krokome ni jure wahi wone ami. Koni maya shie ye jemehu. Eja ake no hewo mi ba. No ewole ya shie ya ame Ekpaa hei ni yo Galilea le fe. Ni efamo mumwefon jinhu. Biti yoloko chamo. Biti yoloko ba Yesu mo. Ni ba kren hie ni Ekpaa fa eke. Keji osmole. Onyo hamihi ache. Yesu musun chonle yehe. Ni Ekpaa ni mete ni kelake. Minsumo ohi ache. Amro no le biti le tayehe ni hiche. Ni amro le ewolegbe ni che na maike. Kwa mono kake mukunoko. Shimbo ya no ko he ya chon sofule. Ni oshan fole ni Mose etole ye ohechu mohewa. Ni no afe odase ahame. Shilele bene jepole ebo Sane le shiemo. Ene Sane le gbesha boni Yesu nye ajefan abote mankomindon. She hingale no he Ekome. Ni mejo hefe he ba Enyɔ. Yitso Enyɔ. Kumo hela cheko chamo. Bi kome asele Yesu bakapeno eko. Ni anu ehe ake yeshia. Me baba o babu amehe na boni anagbe ya gbole na tete. Beni eshia echon mele. Ake moko ni yokumo hila ni me Ejwɛ trele ba Enyɔ. Shi ake ni mela ifale hiwole amenye amekele ashe Enyɔ le. Ame afachu ne yo mi le ite. Na me buflo na ameshi hila chele.
kesa ni ekano le ke chonjen ke bayishi. Beni Yesu na amehemo ke yelile eke hela chela ke bi aka ohe shaile efao. Shimra chon lo Ekome ni trajen le susu ya metri ahake. Mehe wo mo ne wi mo ni tamo ene. Ebo musu na mo anye ke sha afa akaja nyumo ko mekeke. Amro no ni Yesu yo ye mumomi ake amemi susu neke ya metri anle. Ebi amake. Me banye susu oneke ni ne ye nyetri an. Temi no ni ke mo jira hu. Ake mo ne kumola ake. Ake ohe shaile efao. Alo teshi wo sale ni onye le. Shibona fe ninye na ake bomobile ye higbe ye shikpon le no ake ike esha ifale. Ike mo ne kumola ake. Minke o ake teshi wo sale no yashia. Ni amro le teshi ne we sale ne jekpo ya mefe amehie. Amefe amena akpa amehe na amewo nyumo hie nyan ameke wonna ko ene ko dan. Levi chemo ni Yesu jekpo eko nkete nshole na asafo le fe bengo na ebu ameni chomo ni beni ehuole ena Levi ni ji afi obile na etato hemo hele na ekelake nyemo mise na eteshie nyese ni beni Yesu tani eni ahe Levi shiale to heloi ke shafre le pi mfata ike kaselo elahi ni ayonile ijaka meifa ni amenyese. Beni Pharisee fue la tem la chon lo le na ke Yesu ke shafre lo ke to helo na mi yenile. Amebi e kaselo elake. Eba ni ke to helo ke shafre lo yoni ni ka menu ni ne. Shibeni Yesu nule e ka amake. Meni yo hiwalele chufache he hiame. Shimeni he yo le mom. Mi ba jalo achemo. Shi e shafre lo mom. Mahile he Sane. Biko, beni Yohane Baptist lo le kase lo ele, ke Pharisee fu ele Nyɔŋma le. Me Ekome ba Yesu nguma bilake. Meba ni Yohane ke Pharisee fu ele kase lo ele Nyɔŋma, ni bule o kase lo ele Nyɔŋma le. Yesu to heke. Anya infro le bia lo ele anya ngmahi, be mini a infro le ka me yo le. Bi aboni a infro le ka me yo le. Amenye ngma amehi. Shibe aba ni anwa infro wule ke aja amengo. Ina kengbile dani ame ahima. Moko ke mama na he ta atade momo. Eja ke mama na he le ni aketa le chiro emomule ni flo le leo. Asan moko ke wenhe wo woloto memeji ami. Eja ke wenhe le afle woloto ele ni wele ashreshi ni woloto ele afite. Shimon wenhele woloto he ami ake wo hejo mo gbile nu ncho jigbomo bile hejo mo gbile ko no le Yesu ya twa able mo jin ko mami ni beni e kaselo ele yale amebu able le kumo no ewole Pharisee fu ele ke Yesu ake kwe meba o kaselo ele fio no ne agba egbe ake afio ye hejo mo gbile no ne Yesu to he ake aninya kaneko no ni David fe biko beni efile ni homo yeleke meni ekenye le dan. Bone ebote nyumo wele yo sofo nupa abi atayino ne ya bolo ni akema nyumo hiele ni eha meni ekenye le hu eko ameye. Chebele moko behegbe ni eyo akeja usofo ele kekele. Ni Yesu ka ame ake. Gbomo hewon ato hejo mo gbile. Shije hejo mo gbile hewon abogbomo. Ne wole hejo mo gbile ponu ncho jigbomo bile. Yitso Etɛ no nini na egbole. Ni Yesu tekpe hele ko. Nunko eje neni ko megbo. Ni amesra la ake chale ya hejo mo gbile no lo ko na ame aflo na. Yesu ke mo nini na egbola ake teshi no badamo wote. Ni ebi mela ake ani hejo mo gbile no le eja ake afie papa alo afie fon aka hero gbomo yiwala alo agbiole shi amele ametwa amesen na ekwa amehie nke kpeke minfu eja aka dola ake ametwi waneke na eke nu lake pa ni nele mi ekpa mi ni acha ni nele na eyemu
Farisifo ele jipu ne amrole ameke Herode bi lete ino apan bona fe ni amekpata ehie. Asafo yu le yenshole na. Keke ni Yesu ke kaselo ele glame heshikete inshole na. Mepi ni je Galilea ke Judea ke Jerusalem ke Idumea shipon le no ke Jordan se ke Tiro ke Sidon ni amfe nyese. Neka asafo yu ne ba Yesu ngo ejake amenu nibi ni efiolahi. Mela ifale hewole Yesu ke kaselo ele ni amesa lele bibio kwa mehale kona asafo le akamiale. Echa mepi hewole meni hela hie amefe bu kebaengo kona ameba traihe. Ni befe beni mumwenfonjin le ana lele. Amehu amegbe oshin ye hie na ameblo ake boji nyumo bile. Ni twa menama veve ake ameka jeleshi amechon. Yesu hala kaselo enyuma ke Enyɔ. Ni Yesu te gonle no na eche meni le denche itaole ni amebengo. Ni hala menyuma ke Enyɔ koni amekela abahishi na echu ameshiemu koni amena hiwale ni amekefa momo efonji. Menyuma ke Enyɔ ni hala la agbe ene. Simon mone ole Petro le ke Yakobo Zebede obile ke Yohane enyemile na ewu amegbe ake bo anajesile eshishiji Nyɔŋma Shimo bi ke Andrea ke Filipo ke Bartolomeo ke Mateo ke Toma ke Yakobo Alfio bile ke Tadeo ke Simon manhidolole ke Yuda Iscariot moni chon esegbele. Yesu ke Beelzebul. Ni Yesu bashia. Me baba o na bakpeshie ko bonile ke kaselo ele wo ni elipo. Beni ewekume nuhele. Amete ni ame amole ejake me minkake eyi minkale. Mlachon lo ele ni je Jerusalem bale ke ake. Beelzebul bi emi. Mumu efonji alumole hiwale na ifamo mumu efonji le. Na wale Yesu cha mekebengo na ka me ya bebo ami ake. Te Satan afeten afan Satan hu. Keji mancha eli ko gbawo le de nje hile. Na ka mancha eli le nyenshi Adamu. Ni keji shin ko gbawo le de nje hile. Na ka shin le nyenshi Adamu. Ni keji Satan te shin wo le de nje he na egba mi le. Enyenshi Adamu shimo ena agbeji no. Mokonye he waloko we abote ne aha eni akeja efihi walole dan kekele enye wele ni eha minka enye faake akegbe ma he sha efe afame ke musubo wie mo efe ni ame awie hu shimoni bo musu eshi omumo kronkron le akefan le gbikogbiko ke ashi nano shimon eyefo ke miya nano Yesu wie ne eja ka ameke mumo fon ye mi. Yesu nye ke nyemi mele. Keke ni Yesu nye ke nyemi mele ba. Ni amebadamu agbole na. Ni amechu abengo ni abachele. Asafo le trash yehe. Ni ameke lake. Na onye ko nyemi mele damu agbole na amemintao. Yesu henu eke amake. Na mojimi nye ni na mejimi nyemi mele. Ekome ni tra hele kekpi neke. Na minye ke minye mimene. Ejake mo fe mo ni fi onyumo so mo na nile. Leji minye minu ke minye miyo ke minye. Yitso Etɛ nidu lo he abele. Yesu bo ni chomo eko ye Galilea nshole na. Me baba o babu amehe na ye he. No ewole ebotelele komi ne atashi. Lelele manu le hie. Ni asafo le fun ebu ashin nshole na. Ne cho ameni mpi abebo ami. Ye ni chomo le mile eke. Nye bo atwe. Na nudulo ko yete ni dumo. Deba mi ake beni eshan wile Ekome Ahwoi gbetwe. Ni lo fonjimba amebaklo. Ekome Ahwoi tesa no heni amena supiye. Ni ameko ya ejaka amena sun ni minko. Shibeni hunujele eshame na akene amebe fan hewole amengla. Wile Ekome Ahwoi ngmeyate ni ngmele kwenke banwe ni amegbechele hewole amewo ibi.
Shewi le Ekome Ahwoi shikpon kpakpa no ni amekwen ni amedra na amewo yibi Enyɔ Etɛ Enyɔ Ekpaa keko oha ni Yesu ke moni otwe na kenu onile ha ni enu no hewo ni Yesu wie ya bebo amen beni hwe Yesu komele meni yo ehele ke kasela Nyɔŋma ke enyo le bila abele shishi ne ka amake nyele akenyumo manchairi le hitemo Sane le hanye shi meni yo sele abebo amen akamewo ni mfeye koni nale amenane shi ameka yo ni nule amenune shi ameka na shishi ni ebalake amekpale ni aka amehe shala afame Yesu chon ni dulo lehe abele shishi keke ni Yesu bi amake ani nyenu abene shishi belete afete mo ni nyanu abele fen shishi ni dulo le du onyumo wie mole gbeto ebi le jime ni nu wie mole shamono ni setamba e bashira wie mo ni adu ya metu anle tasa shipon no bi le jime ni nu wie mole ya memo mi mra ke mi she sha me be shishi fan ya me denche amemni hiwole be fi okeka me hioshi ni ka amane hunu lo yi wa teshi ya wie mole hiwole amro no ni amena ne toton shipon ni gbe yo no bi le jime ni nu wie mole shi jena he na agbamo ke ni namo he lakamo ke ni Ekome ahia kono ya bote amemi ni amegbe owie mole na ewo yibi shishikpon kpakpa no bi ile jime ni nu owie mole ni amemomi ni amewo yibi Enyɔ Etɛ Enyɔ Ekpaa ekohu oha kane ni akeho chese shishi ni Yesu bi amake ani akekane ma chese lo sa choshishi ani je kane chono akema nokobe ni abuno ni agbleno ni asan nokobe ni akete ni aje nleshi keji moko yetwe na ekenu onile enu ni sa eke amake negwen ano ni nyenu na ehejugba no susumo no ni nyeke susu ole no aka susu ahanye ni afatahe ahanye moni yo nokole aha le kwa afatahe shi moni be nokole ahe fio na yo le tete yeden dumo wi ni kwenle Yesu te no eke boni nyumo manchaeli le yo ne etamonu nko ni hwa dumo wi ye shipon eya wo nyong ni eti oshin kejije chere ni no mi fele dumo wi le kon ni da ni ele boni fio shipon le de nche wo yibi dwe fole chuchu kekele ma chole ni no sele ma le de nche ye ma choyi shike ma le chule amrole e ha ke nipamo kakla le ya ejake ma pamo be le she sinapi wule Yesu bi amake meni he wo kenyumo mancheli le ato alo me abe wo buye he etamo sinapu wu niji wu bibio feshipon no wi fe shika adunle ekwan ne da feshwe by fe Ekpaa ni jin play boni wen lo fonjin anya fe twin ye hon le shishi Yesu chon abeboy pi ni tamwene me ano ehia wie moele echon mele boni ame anya amenu shishi eka me wie akeja ya bebo ame shika ehwe ke kaselo ele sonle echon ame abele fen shishi Yesu fan ahunyi na efon twa na kan gbile no beni shegbeke na shile Yesu ke kaselo elake ya ha wo fo anshole ke ya esegbe no ewole ameshi asafole ni amengole bone yo yelelele mi le no kete ni lejin Ekome fatehe shi awon pleko batwa ni shoke kumu lelele mi ni heyi ni Yesu yelelele segbe echole sune ni ewo ni kaselo ele chinle ni ameke cholo ni wo hie akpata ne jo hesane ko ni eteshi ni efako yo leyi ni eke nsholake bona no fedin ko yo le fon twa ni nshole ngmeden keke ni ebi amake e banye shi ogbe ye neke me ba ni nyebe he moke yeli
ameshegbe na akpa ni amekeke amehiake na mopo ne ni koyo kenshotete bole tuene. Yitso Enumɔ Yesu chanu ni mumo efonjin yo emile. Ni ameba Galilea nsholese ye gerase bi ashikpon le no. Beni Yesu jilelele mimpe kekene nunko ni mofon yo emi jegbohin abu ila mi kelebakpe. Nekenu ne bohin abu ya mehio ni mokomoko nyele kosonkonso awodon ejake awole bokle ke kosonkonso eshiabo. Shi befe beni awolele echiro kosonkonso ele na ekumo boklele ni mokomoko nye ehe ajo. Nyɔŋ ke shane fenle bohin abui ke gonjin la meyo ne bulo ne kete flo ehe. Shi beni na Yesu ye shonle ejofo ekebengo ne ba kranshi ye hie ne bokegbe ni waike Yesu nyumoni yo nwen shonle bi meni Sane mike oyo mina nyumo ake ka pimmi ekene ejake Yesu ke lake je gbomone mi bomumofon kekeni Yesu bi lake te ogben nu le hrenu eke migbe je asafo ejake wo ifa na Ekpaa Yesu fa ewo ake eka hwea me ke minje jen nian protoku pleko ye jen amemi yeni ye gon lehe ni mumo efonji le Ekpaa Yesu fa ameke hawo ya proto elate ni wa bote amemi ni egme amegbe mumo efonji le jenu le mi na ame abote proto elame ni ku mu le fe afi akpe Enyɔ wofu ekeje gon le no ke plekeshi ke Ahwoi nshole mi ni amegboi yeje keke ni proto ekwelo ile jofue ni ame agbaye manle ke ngojin la mi ni mele jepo amebakwe no ni ebale ameba Yesu ngo ni ameba nanu ni mumo efonji asafo ye mi le tashin e watade na ehin echirele ne fe amegbe yi me ni nale gba me no ni banu ni mumo fonji hi emi le no ke proto ela hisanile ni amebo Yesu fa ipa mu ake eji amepopa la no eya beni Yesu boto olelele mi le nu ni mumo efonji hi emi le pale fai ne ha ekele ahinshi shi Yesu ekplenle mon ekela ke yawe ko we kuma ngo no agba me ni nu nchole fe ha o ke mobo ni ena ole ni nu le yiyete ne abon ni Yesu efe ha lele shiemo ye dekapoli ne fe amefe na pe yairo bi yole ke yo ni ta Yesu atade hele beni Yesu kelele le fo nshole ko nke ba ise egbele mepi babu ehe ye nshole na keke ni pe helo nupa la te mokome ni achole yairo leba ni beni na Yesu le ehu egbe na jiana ni Ekpaa le fa pi ke bo mi bi yo fio hio agbone iwole pano ko ni jan ba hwe no ko ni ehe awale na ya na wala ni Yesu kelete me pi nyese na me mi fifianle ni yoko ni eye la ho hela afi nyuma ka Enyɔ ni ndano baba o ye chofache me pi aden efite den ni fe ni kele ena hese kokra shiwu kekemom hela le wole beni enu Yesu hele ebaje segbe ye me pi latin ni teta de lehi eja keke ye yake kejimita eta de le pohi kekele mi he awami ni amrole ela ni holele namo nenu heye hewojiake acha ehilale ni amrole Yesu yo ake hewale ko ejemi na echu heye melate na ebiake na motamita de lehile e kaselo ele kelake ona ka safole mi mfifia no sa obio ake na motamihile shi Yesu kwehe kone na moni fe na kanle shi ake ni yo lele no ne afe aha lehiwole ikegbe eshemo ke hipopomo bagbe hie ne gbalanu kwalele fe Yesu kelake biyo ohemo ke yeli eha ohe wao ya hejoleme ni ohe lale ajo beni Yesu yu ololole pe he onupale we bi ile Ekome ba kelake obi yo le egbo
me ba ogba chon lo le na lolo shibe ni Yesu nu wie mo ni awie le eke ya rake ka shegbe yi he oye keke ni eha mokomko anyese akeja Petro ke Yakobo ke Yohane Yakobo nyemi le keke ameba pe ho nupa le wele ni Yesu bana ho femo ke meni fo na meyo nkomo baba ole ni boteshiale ne ka amake me banye fi oho ni nyefo ne ke bekele gboko wewo ni amemole shilele ishwe mele fen kejekpo ni ngo bekele che kenye ke meni fatale Yesu lehi le kete he ni bekele kanle ni emweni nishin ne kelake talita kumi eshishiji bekenyo minke wake teshi ni amrole bekele teshi na ebuen shishramo eyi afi Nyɔŋma ke Enyɔ ni mela na akpa mehe na akpa si Yesu twa me na ma veveve ake ameka ha mokolene ni efa ake aha bekele noko ni eye Yitso Ekpaa akwa Yesu ye Nazareth Yesu jejen eyin ete manleme ni ikaselo ele nyese ni benishe ejomo gbile ebo eni chomo ye pe hele ni mepi ninu le ahejo amehe ni amebi ake egbe mo ne anani ne keje me ni le aka hale ni acho eni no acho ne ke hewale ni chumo ene ani je nga lo le ne Maria bile ke Yakobo ke Yose ke Yuda ke Simon nyemi nule ni je nyemi meyehu ke woyo biele ni Sane le ha mena ne toto ni Yesu ka amake akpa gbalowo akeja ye iman ke wekume aten ke wekeke ni enye hewale nu chumoko echu ye Nazareth fiake eke ni jingmle hela cheme fiokono ne chame ehi efele ya ye heni amehe ameye lehiwo ni akpa akrowala mi ne choni Yesu chu kaselo Nyɔŋma ke Enyɔ le ni Yesu che kaselo Nyɔŋma ke Enyɔ le ke baengo ne boy amechumo enyonyonyo ne ha mehewale ye mumefo jin lano ni ewa me akpo ake ameka hien noko ye gbele no ake jacho keke ameka hien abolo lo kotoku lo shika ya mehefi ni ami shi ama wotokutai ni ameka wo flaka Enyɔ Esa eke amake efe he ni nya boteshi ankoyele yehi ajen ke ashibe no ni nya ajejen efe he ni mele here nye ni amebo nye tue yele kanye minjejenle nye popo nye nandeshimblu nye shuashi nye ke ya odase nye shiame ni ameyi amete ni ame ashia amechome ake amechake amechui ni amefamo mumu fonjimpi ni amefofo hela cheme piamu ni amechame Yohane Baptist lole gbele ni manche Herode nuhe ejake Yesu gbe ehehe Ekome ke ake Yohane Baptist lole eteshi kejegbohin aten nuhe woni hewale na echuoni yemine Ekome hu ke eleani shi mekrokome hu ke gbaloni tamoble magbalo eleko beni Herode nule eke Yohane ni mifue ile le teshi eko nkeje gbohin atenne ekene ejakele Herode le echu ayamo Yohane na efile na ekele wochu efene ejake eke Herodia enyemi Filipo ngale efe enga ni Yohane kola ake eja agba ake oke onyemi le nga fio onga hiwole Herodia be Yohane wemi ni eta olegbe shenye ejake Herode mi she Yohane gbeye ake ni ele ake jalo kemo kronkron jilele ni eto le hwehwehwe ka ebo ewie motoele ehejira le pi shi kele esimo ake ebole tue ni gbinisa le bashe beni Herode yo efomo gbijran ni engbe iblade ke safo acheme ke Galileo nupa le opunle Herode abiyo le beba jo nesa Herode ke meni ke letra opunle hela hie ni manchele ke egbe ke yo lake
mi no fe no tawo ni mahao ni ekale kitanke no fe no obi mi le mahao kaji mi manche le fa tete pole igbeke yo le jepo abi enyake meni mi bi neke Yohane Baptist lo le yicho ni amrole eba manche le ngo ya ni bakela ke minta no ke Yohane Baptist lo le yicho aha mi amrone no ye kami edo manche le na akpa shi ekitale kemeni kele tra ni eni la shin la hiwole esumo ake ekamale ni amrole manche le chu oblafo ni efale ake eke Yohane yicho aba nete afwe ye chulemi ni kengme kami nkeba hangbe ken yole ni le hu eke ya ha enye ni beni Yohane kaselo ele nule ameba wo egbonyole ameyafu bofo ela sekun bofo ele bu amehina keba Yesu ngo ni ameba gbale nini ameyafe ke nini ameyachon le fen ni ka amake nyeso nyeba ni wote angale no hekobane ni nye ajo anye hefio eja ke me ni ba ya le fachon ni amena de ka ye ni ntete Yesu ha me akpe Enumɔ ni eni ni amecho lele mi nkete ngale no hekobane ni asafo ele na me ni amemiya ni mepi yo ame ni ameje majin le femi amejofo ekecho shipon kete jen ni ameho amena beni Yesu plekele ena asafo kple de musun chonle ya mehew eja ke ametamoto eni bekwelo na ebo ameni bi pi chomo ni beni je bo enamole ekaselo ele benwa mebakela ke ngano jibie ni je hu mina wo mela agbe ko ni ame yakro wa ke majini dre wo hewo ne ame ni ame aheni ameye shi ehere no eke amake nye de nchenye ha ame noko ameya amebila ke ani woya wa ha abolo dinari o ha Enyɔ wo ke ha ame ameye na ebi amake abolo enye yo nye ya ni akwa beni ame akwele ameke abolo Enumɔ kelo Enyɔ na efa amake ame ha mele fe atrashi kwikwi Ejwɛ fole no ni ame trashi kwikwi o ha ekenyumu Enumɔ ni Yesu klo abolo Enumɔ le kelo Enyɔ le na ekwenwen na ejono ekuma abolo ele na ekehe kaselo ele koni ameke mamomela ahie ejalo Enyɔ le hu eha amefe ameye ni ametro ni amehala abolo fufujin kelo fufujin la me okafu Nyɔŋma ka Enyɔ obonbon ni meni ya abolo la iboji hi akpe Enumɔ Yesu ya sole ni amole Yesu chire kaselo ela ise ni amebotelele mi koni amechu ehie ka ya nsholese ni ame ya Bethsaida ke ashibe ino ni ewo asafo legbe ni beni ewo amegbele eyi ngete gon le no ni ya sole Yesu nye nshohie beni jenale lelela eshe nsholete ni Yesu kome ya shipon enake rimole mi ntokaselo ele eja aka memi nkpe koyo ni mankehima afe ngbeji eten lo no minle enye nshole no kemimba amenwo ni tao ehu amehi beni amenale ni enye nshole no le amesusu ake Sane ni ameblo eja aka amefe amenale ni ametwi fa ni amrole eke amewie ni eke amake nye twi anyo anyemi mini nye kashi agbeye ne ba menwo yelelele mi ni koyo le fon twa ni amena akpa mehe na akpa denche ni amehi efe ameya ejake ameyoko no ni abolo Sane le chon lese amedwemo plehe Yesu chahila chemeye Genesaret ni beni amefo nshole ameba Genesaret shipon le no ni ameba pleke ni beni amejelelele minle amrole mele yo Yesu ni ameshafu eke akpa jen ni amfe ni amebo eme ni heyole aholemo yesayano ke ingoba ye hefe heni amenua ke iyo ni hefe heni ebote akrowai lo majin lo ngoji ameyele ameka hela chame bashu oblo hu an ni amekpa le fa ekoni
Eha amena etade na mule kekehe ametra. Ni me abonitra hele amehe wame. Yitso Kpawo. Ble machamela achomoi. Agbene Pharisee foile kamla chon lo ela teme Ekome ni je Jerusalem bale bu amehe na keba Yesu mo. Amenake ekase lo ela teme Ekome yo ni nkede ni ebule. Niji deni afoko. Ejake Pharisee foile ke Yuda foile fele ja ameke nuefo amede jugban dena ame yo ni. Ame fiene ameke yo onupa ile able machon mo elano. Nike amejejrano amebale ja ameju amehi dena ame yo ni. Ni nibe kroko me pi huye ni ato aha ame ni amefio ye kpujin ke gbei ke ayawe amlinfomo ke sachi ahi fomo hi. Ni Pharisee foile kemla chon lo ele bi Yesu ake. Meni hewo kase lo ele ye onupa la ble machon mo elano ni amefo amede dana me yo ni ne. Shehe no eka amake. Lelen ye za agba yenye osato fo ene ahitamobo ni angmale ake. Mane amena abu ya meke uomi. Shi ametwi eche hekeje mi hekete shon. Shi akatwa meja amile. Eja ake amechon chomwe ni jigbome akitain. Nyɔŋma kitale nyeshi ni gbeme able machon mo ano nye yo. Ni ke ame ake. Nye fe jogban ake nye kwa nyɔŋma kitale. Ko ni nye ye nye ble machon mo elano. Eja ake Mose ke wo che ko nye. Ke moni lo mo eche lo enyele gbe agbele. Shi nyele nye ke kamoko ke eche lo enyake. No nikule o na ya midenle korban. Noni akeke nyumo ni le bele nye ha efe noko eha eche lo enye don ni nye kenye ble machomwe ni nye chon le egu nyumo wie mole ni nye fio ni bi pi ni tamo eneme ni bi ni bule ogbomo ni Yesu che asafo le fen kebe enwe ko ne ka amake nye fe nye bua mitwe ni nye nua shishi noko be ni jokpo nogbe bote ogbomo mi ni anye la bule. Shi no ni bule ogbomo jino ni jo eminle. Kamoko yetwe ni akenu ni le. Enu. Ni bene ja safole ngo e bashianle. E kaselo ele bila abele shishi. E ka amake. Ani neke nye hunye na ni ashishi. Nye na ke no fe no ni jokpo nogbe bote ogbomo mi le. Nye la bule. Eja ke je etwi mi ebote she musuwe ya ne ya jokpo yeti afimi. Yesu ke ene ke chon ake ma fe ma heche. Ne ke ake no ni jogbomo mi le no no mbule ole. Eja ke mingbe ni jigbomo atwi ya mi le. Janjwe mo fon jinjo. Ajamambo ju awuyeli glanfite mo hie jo mo yensha shishu mo nyenyenchwi bo himesha osheku yeli hewo kwasha Sane yeli ni fonji ne fenle mingba mejo na mebuli ogbomo siro foenike yo le hemoke yeli ni Yesu jejen ni eyin yete tiro ke Sidon nia e abote shiako ni sumo aka alio shenye hete ejake ejense no ni yoko ni momofon yo abi yo fio mi nuehe ne baba crash ye na jana shi yole je majan yo jile ni hene jeji fonike ni yo seriale e baba Yesu fai ni famomofon le ye bi yo le mi shi Yesu ke lake habi le atrofenda eja aka ngo bi abolo le achiro asho gbebi shi yole herneke nuncho ye mi nakan shi egbe bi ni yo opon le shishin le hu yo bi la fufujin le ko Yesu ke lake o wie mo na he wole ya mumo fon le ejo bi le mi yo le yin ete hia ne ya na bi yo le kansa no ni mumo fon le eje mi Yesu chamumui to emuloko Yesu kwese ko nke jetiro ni anke fon ye Sidon ne chon de kapoli popa la no ke ba Galilea nsholena ni akamoko ni muotwe ni mumu ihu jile baengo ni amekpale fa eko neke ni angmeno
Ni Yesu kaleji asafo lete nkete afa. Ne ke wabi wetu ami. Ni echalajo ekel saili lehe. Ni ekwenwe Nɛɛhu yemi. Ne ke mumu into emunolake. Hefata. Eshishiji blemo. Ni amrole eto ele ble. Ne lile Ekpaa le fene. Ni ewie fan. Ni Yesu twa amenama ake. Ameka ke moko. Shi babao ni etwa amenama le. Babao ni amejaji ojino. Ni amehejo amehe babao dienche. Ni ameke. Efe ni mfe jogban. Eha ato emule nuoni. Ni mumu ehu yuo. Yitso Kpaanyɔ. Yesu hame akpe Ejwɛ ni eni. Nakembela mi. Beni mepi ebabu amehe na eko. Ni amena noko ameyele. Yesu che kaselo ele kebengo. Ne ka amake. Mimusumi nchomi ya safolehi. Echake ameke mi ehishigbi eteson. Ni amebenoko ni amebaye. Ni kaji mi ha ameka amemusu homo yinke mi ya amewele. Ame ato biti yegbete. Ejake amete Ekome aje hejeke. Ni ekaselo ele hirele no ake. Negbe anya na bolo iye. Yenga neno ni asheme neme ana. Ebi amake abolo enye yo. Ni ameke Kpawo. Ni efansa folake ametrash pon. Keke ne klo abolo Kpawo le ni dashi. Ne kumomi eke ha kaselo ele koni ameke mamu asafole hie. Ni ameke mamu amehie. Ameyelo ebibi fio hu. Ni ejono ni efake akeno hu amamu amehie. Na ameye na ametro. Ni amehala fufu jeni shele floto Ekpawo obonbon. Shime ni yele afe me akpe Ejwɛ. Ne wu amegbe. Ni amrole eke kaselo ele botelele mi. Ni eba da manuta nian. Farisi fo ele bi Yesu okadi. Keke ni Farisi fo ele ba. Ni amekele babon waneji. Amaminta anwe okadi yeden. Keminkale. Ni edomo ntwe ye mumomiyeke. Meni hewone ke yinobi ne tawo okadi. Minke nyanu kwale miyake. Ke aha yinobi ne okadi kofi. Ne shiame. Ne yabotelele miyeko. Ne tefa lese. Farisi fwe la masha. Ke Herode mashale. Shi amehie Ekpaa na amengu abolo akwa abo ameke hie ameden. Amehie eko yelelele me akeja Ekome pe keke. Yesu bo amekoko eke. Nyeko ajogba ni yehi ahia nyehe no. Ya Farisi fuele amasha ke Herode mashalehi. Ni ametao na ya ametenya ameke. Bena abolo ni wo hie lehi won. Ni beni Yesu na lele. Ebi amake. Me banye susu ake abolo ni yehie lehi won. Ani ye yoko se ni asa nyenako ni ana lolo. Ani neke nye dwemo na enga. Nye hingme ni nye nani. Nye tuehu ni nye nuni. Ni nye kai. Beni mikuma abolo Enumɔ le amimi hame akpe Enumɔ le. Fufu jinka fui enye hole. Ameke Nyɔŋma ke Enyɔ. Ni beni mikuma Kpawo le mimi hame akpe Ejwɛ le. Fufu jin flote enye hole. Ameke Kpawo. Ni ebi amake. Tefi oten ni nye nani ana lolo ne. Yesu cha shilafoko ye Betsaida. Ameba Betsaida ni me Ekome ke shilafoko baengo. Ni amekpale fai kone tehi. Ni emo shilafo le ni neshi. Ne kele jakrowale. Ne chala jo shwe hingme le ano. Ne ke ni jinshwe no. Ne bilake. Ani onani lo. Nule we hie no neke. Ni nagbeme. Shameta moche ni minye. Nusele esa eke ni jinshwe shulafo le hingmele. Ano eko. Agbene. Shulafo le kweni ha. Ni achale. Ni enani fan. Keke ni Yesu jelegbe. Ni eye shia. Ni eke lake. Kaya akruwa le mintete. Petro odase neye ye Yesu he. Ni Yesu ke kasolo ele yin amete majinio Kazaria Filipa alami. Ebi ame yegbele no ake. Na mo meko ake miji. Ameto he ake Yohane Baptist lole. Ni me Ekome ake Elia.
ni mekroko mehu kawake gbalo la ten mokome ejio ni ebi amake shinyele na monyeko ake miji Petro here no ekela ke boji Kristo le ni Yesu twame na amake ameka ka moko ehisane Yesu wie egbele ka shitehe na ebu amechon ake jagbomo bile na amanehu pi ni onukpa ele ka usofo onukpa ele ke mlachon lo ele ekwale ni agbele ni gbi etense ele eteshi eko ewie mo na fan ina ha Petro kelete afa na ebu ehie kamo she etwahe ni bene ekwa ekaselo ele eka Petro hie eke je mi hie Satan eja ka osusu nyumoni ahe she gbeme ani bi ahe mon odwen he kwamo agbene echa asafo leke ekaselo ele hu kebenwo ne ka amake kajimoko minsmake enye misele ekwa ehe na wese monchole na enye mise ejake mofemo nismake iba esusuma yile elajele shimoni laju esusuma yemi kesane pakwale hiwole ehere yiwala ejake mese na mogbomo na kajeni ne sheje mule feno ni lajele denche esusumale alo meni gbomo aha na akakpon esusuma ejake mofemo nimi kemi wie mo ele ahefiole hengle ye yinobi glafitelo ke shafelo na atenle lehu ehe afe gbomo bi le hengle beni eba ye eche anunya lemi ke bofo ekronkron ile yicho Nɛɛhu ne ka amake min ka nya no kwale miake mekomeye meni damo bi ene aten ni amesan amena gbele ke ashibe no ni ameana nyumo manchaeli lake eba ye hiwalemi Yesu gbomochosu chake gbi Ekpaa sele Yesu ngo Petro ke Yakobo ke Yohane ni ekame kekete gon ni kokuno ye afabane ni egbomochosu chake ya mehie ne tade lekpe ne ye futa boni ni ahefoloko beshipon neno ni anye aha eye nakan ni ela ke Mose jame hekpo amechon ame ni ameke Yesu minwie ni Petro here no ne ke Yesu ake chonlo ehi aka wo hibie ha wo fe bui ete onu Ekome ke Mose no Ekome ke ela no Ekome shiele no ne ekole ejake amejija ni atatuko bakete ameno ni gbe ko jata tule minke mo na ejimi sun mo bile nye boale toe ni amrole beni amekwekwe amehekepele amena mokomoko don akeja Yesu pe ke amekeke ni beni amepleke ogonle Yesu chame na maeke nyeka gba moko ni nye nale jagbomo bile eteshi keje gbohin atenda ameke wie mo na eto ameyi shi amebibi amehiake teshite ke gbohin atenje na shishin ni amebila ke tete ni mlachon lo ele ka wake ja ele a ebadan le eto he ka ameake ele aba abadan lele ni ebato ni bi fe gbejanu eko shime bamo ni angma ye gbomobile he yake na amanehunu pi ni angolake mokoni abu lele shimin kenya ke ele eba mumu ni amefele no fe no ni amesmo tamoboni angma ye hele Yesu cha gbeke nunko ni mumofon yo emi beni amebashe kaselo ela ngole amena mepi ni bu amehe ke mlachon lo ele ni amemin bibi ameheni amro ni asafole fe na Yesu le efe amena akpe ni ameshafo ekebe enwu ameba flale ni ebi amake meni nye bibio amele ni mela te mokumehere no ike chonlo mike mibinu ni mumu ni ewie yo imimba onwo efe he ni mole yele echi ole twashi ni na kwan afun ni Ekpaa Enyɔ jin ashishi ni talo mike o kaselo ele ni amefalele amenye Yesu to he ka amake ao yinobi ni heye mebe ino no mike nya ahishike ashi
mebe yino matomi tuishi mahanye ke ashi nyeke beke no la ba mingo ni amekele bengo ni beni mumole na Yesu le amrole e hangbeke le shon kwekwe na egbeshi na ekokloshi na kwan afun Yesu bi echelake mebe yino enebo enlefe mo na etoheke keje gbeke bi ashi pitio eshole fun lami kenuyami koni ekpate hie shikeji onye he noko ofele omusun achon yewohi no fehe ko hawo Yesu kelake oke ke onye anya fe ni mfia ahamoni hi oyole ni amrole gbekele chele boike miye yobu amehe mokayele ni mi bele Shibeni Yesu nake asafole hienfu ekemembe ngole efa mumofon le yi ni kelake bo mumomumu iketo emulo mi fan wake jemi ni kabote mi ndon ni mumole blo ni hagbekele shon kwekwe ni jemi ni gbekele chon tamogbonyo boni mepi keake egbo shi Yesu mweni neshi ni ewe no ni eteshi damoshi Beni Yesu bashiale ikaselo ele bile ya afanke meba wole wonye mumole wofale neke amake neke henone anye la afa ye noko na ake ja Solomon kengmahile na pe keke Yesu wie egbele ke shitehe ko Yesu ke kaselo ele jije ni ame achon Galilea ni esumo ake mokwale ejake echon ekaselo ela ni ike amake ango gbomobila wo gbeme aden ni ame agbele ni ke agbelele eteshin yegbinije tele no shame na kan wie molena ni ame mi shegbe yehun ake ame abile na moji agbo fefe ni ame bakapeno ni beni eyoshiale ebi ekaselo ela ke meni henye yuo yegbele no le Shame twa amesen ejake beni amenye egbele no le ameta na ya amete yake na moji agbo fefe Yesu hu etashi na echeme Enumɔ ke Enyɔ le ni eke ame yake keji moko minta krenkren mo achon le efe he me fe se pelo ke me fe son lo ni engogbe ke bibioko ni kele damu amete ne lola tu ni ke amake mo fe mo ni hero gbe kan bi ni tamo me na me atem mo ko me yemi gbe mi le e hero mi ni mo ni hero mi le je mi hero shimbo mo ni chumi le mo ni ete shin ewo wole eye wo gbe fan Yohane ke lake chon lo wona mo ko ni ke ogbe mi nfamu mo efonji ni wo chinlegbe ejake eke wa nye ose shi Yesu ke ni ka chinlegbe ejake moko be ni ekemigbe achun hewale nuchumoko ni enyemi he efon ewie oya ejake moni eteshin ewo wole eye wogbe fan mo fe moni ahanye no kuloko menyenu yemigbe mi ake Kristo we bile min kenya no kwale mi ake enyomowo enmenle na ne totomo he kokobo mo fe moni atoto me bibi ne ni hiomi no yole ate mokome na nile fano ne ake teji wie nwekwe ni achela afonshon ka oni ne mi toton na nile fo fano no ke ni ne kome bote wala mi feno no ke ni ji Enyɔ ate gehena ni ji abonsami aje yela ni gbo le mi heni amegogomi le gbo ni amela le hu gbo yele Nikona ne mi ntonton na nile fo fanono ke na ne kome bote wala mi fenono hie na jenyo ni acha wafun abonsami aje yela ni gbo le mi heni amegogo mi le gbo ni amela hu gbo yele nike ohingbe mi ntonton na nile fa ochofun fanono ke hingbe kome bote nyumbo manche le mi fenono hie hingbe Enyɔ ni acha wafun abonsami aje la le mi heni amegogo mi le gbo ni amela le hu gbo yele ejake mo fe mo le akela awo le ngo no papa ajingo shikeji ngo na anugbo le meni nye ka awo le ngo don nye ha ngo ahia nyemi ni nye hiashi ye hijole mi ye nyeten
Yitso Nyɔŋma Gblamin gblam heni chomo. Ni Yesu jejen ne yete Yudea nian ke Yordan segbe. Ni me pi babu amehina eko yehi. Ne chome ni eko tamobone fofi mole. Ni Farisi fo elebe nwa me babila ke. Anunu yehe gwake ishuenga. Amebie ne keminkale. Shehere no na ebi amake. Mekita Mose wonye. Ameke Mose ha egbe ake anwahwe mo Wolo ni ahwele. Yesu ka amake nye twi wale ewon enmakita na ehanye. Shikejeje mbo shishije le minle nu ke yo nyumo bo ame. Ene hewole nu ashi echekenye ni ekpete ngahi ni ame yenyo le fe ame acho helo Ekome. Bela agbene ameje me Enyɔ don shi helo Ekome. No ewole noni nyumo kechale gbomo akagblami. Ni beni amesheshiale ekaselo ele bile na kansanile no eko. Ni eka amake mo fe mo ni shuo enga ni eyango mo krokole efitegbla. Ni keji yoshwewu ne agbamo krokole efitegbla. Yesu jogbe kenbi. Ni me kome kegbe kenbi bibi ba Yesu ngo koni etra amehe. Shi ekaselo ele famo mele. Shi beni Yesu nale eminfu ni eke ekaselo ele ake. Ni ha gbeken bi la ba mingo nyaka chia megbe. Ejake me ni tamo mene me anoji nyumo manche yelile. Min kenye anokwale miyake. Mo fe mo ni he nyumo manche yelile tamo gbeken bibiole ebote minkra. Ne lo amatu neke ni jinshu ame no ni jo ame. Nu ni achele. Ni beni ejekpo ne yigbele nole. Moko hiefu ekebani nale ne bakure hie ne bilake. Chonlo papa meni mafe ni mana na no wala. Ni Yesu kelake. Meba ocho mi mo papa. Mo papa ko be akeja nyumo komekeke. Tole kitainle ka agbegbomo. Ka fitegbla, ka ju, ka yamalo dase, ka shishumo, wo chekonye. Shinu lehre no ekelake. Cholo mi yene me fe no keja mi blahian. Ni Yesu kwele ni twi mole ni ekelake. Esha onokome. Ya no ya honi mfe no yo no ke ho hiafue ni o na dwetri yenwen. Ni oba no ba nyemise. Shi nu lehi chake ye wie mo na hewo ni eyin ete kedole ejake eye nim baba o. Ni Yesu kwa hewo nkekpe ni ke kaselo elake ni na boni ewa ha ni acheme ake ame abote nyumo manche yeli lemi. Kaselo elahe John mehe ye ewie mo elahe. Shi Yesu here no eko ne ka make bi tenye na boni ewa ha me ni ngo amehie amefon ni anole ake ame abote nyumo manche yeli lemi. Ejira ha yoma ake echo abuihi mgbemi tamoboni ejira ha ni ache ake ebote nyumo manche yeli lemi le. Ni amena akpa mehe na akpa ni ame bibi amehe ake bele na mo yira anya here mo. Yesu kwa ameneke gbeme agbefan le anya afe shije ye nyumo gbefan ejake nyumo gbefan le anyo ni mfia afio. Yesu se nyemo mi nyomo wo. Petro boin le ke mo ake na wole woshi ni mfia ni wobanyi ose. Yesu ke min kenya no kwale mi ake moko be ne shishia lo nyemi mehi lo nyemi meye lo che lo nye lo nga lo bi lo shikponji yemi kesande papa lehewo ni enan shian ke nyemi mehi ke nyemi meye ke nyeme ke bi ke shikponji to oha ye bene min bebe ke yiwale hu ni je ni baba le minle ena na no wala shi krenkren bi pi achomo sekpeloi ni sekpeloi achomo krenkren bi. Yesu yue egbelehe noni jishi ete. Ni amenyengbe kemi ya Jerusalem ni Yesu ni amehie.
kaselo la he Ejwɛ amehe ni meni nyese le mi shegbeye ni Ekome Nyɔŋma ke Enyɔ le eko nkete afa ne bo ameno ni baba eno le ke mo ake na omi ya Yerusalem ni ango gbomobile awo usofo nu pa ile ke mla chon lo la den ni ame abule gbelefo ni ame ango le ameha je majambile ni ame aye hefel na ame afen lajo ame ahwoi ni ame kekple bi ayile ni ame agbele ni gbiye tesele eteshie ko Yakobo ke Yohane ni bimole ni Yakobo ke Yohane Zebedi obile pa Yesu ngo amebake chonlo wo minsuma ke no fe no ni wo baba ole ofe o hawo na ebi amake meni nyesuma ke mi fe mi hanye ameke lake hawo hegbe koni wo tembo kume ato ni nejono ni mokume hu ato bekuno ye onunyan lemi shi Yesu ke amake nyele no ni nye biole ani nyanya kulu ni mi banu le nyeno alo nyanye ni ake mi baptismo le abaptismye ni ameke lake wonye shi Yesu ka amake kulu ni mi banu le nyanu ni baptismo ni akwa baptismi le aka baptismye ne shi mi ne jron ke mi beku no tamole je mi no ni mi ke ha shi mo me ni asa atole anon ni beni Enumɔ le nule amemi wo Yakobo ke Yohane la no ewole Yesu cha mekeba engo ne ka amake nyele ake meni abua meje majele anoyelo ele yo ameno ake nu nchome ni ametengbeme agboele ya ameno hiwale shinyele ebenye nakan shimo mo fe monita o agboechon yenyetenle efe henye sonlo ni monita o nyeten onukpa achonle efe he menfe achunlo ejake bomobile hu ba na somole shi somo bon iba koni enwe susumai ha akekpomono ye mepi ahiwo Yesu cha Batimio shulafole ni ameshe Yeriko ni bene ke kaselo ele kasafo yu jeje ameyale Timio bi Batimio shulafo ni balole tagbejegbele tue iblani ni bene enu ake Yesu Nazareth nyole nile ebo emblom ake Yesu David bi na mi mobo ni mepi famola ke emuena shi eblo baba o mo nfe chuchu lake David bi na mi mobo Yesu wadamoshi neke nyechale keba ni amechale ni amekelake na twi teshi echo ne cheta de no hale ifu ne teshipa ne ba Yesu ngo Yesu bilake meni utawo ni mafema hao ni shulafo le kelake Raboni eshishiji minu ncho ake manani ni Yesu kelake ya ohimokeyeli echao ni amrole nonle enani ne nye Yesu se egbele no Yitso Nyɔŋma ke Ekome Yesu Yerusalem botemo ni beni ameke amebenko Yerusalem ni ameshe Bethphage ke Betania ya mugon le hele Yesu chu ekasole la teme Enyɔ ne ka amake nya ya akrowa ni tu anyehielemi ni jai ni nya shepe nya na tejibi ni mokomoko tako enodan ni angmoleshi nye fende alekeba ni kaji mokobi nyake meni hewo nyefio ene nye ka alake ehe mi hianu nchole shi eche ni echu ni akele abaeko ni amete ame na tejibile ni angmoleshi ya agbole na ye bluhu lemi ni amefenile meni damojen late mekume bi ame ake meni nyefio ne tejibile nyefeni ole ni ameke ame boni Yesu ke amele ni amegbe amegbe ni ameke tejibile ba Yesu ngo ni ameke ametade hwe no ni ehueta no ni mepi ka ametade haha agbele no ni mekome hu floche ani jinkeje ngalemi ni ameke hwe gbele no ni meni nyehie ke meni nyesele blo ameke ozana ajo moni ba yenu nchole gbe minle ajo woche David manchayeli ni baale ozana yenwenfo flo ni ebote Yerusalem ni ete Solomon wele ni beni ekwe ni bi fe kepele akeni je na momo hiwole
ejeje n'ete Betania ke Enyɔŋma ke Enyɔ le. Yesu lomo agbamicho le. Enoje cheremo beni ameje Betania amebale homo yele. Ni ena agbamicho ko ye shon ni ba yoyi n'ete akwa ke aleno ena noko ye nolo. Shibeni eshahile ena noko ake jabai keke eja ake agbami wo be sheko. Ni Yesu we nano ike agbamicho lake moko yen ono ibi don ke ate nano ne kase lo elenu. Yesu chu Solomon welehi. Ni beni amesha Yerusalem le Yesu te Solomon wele ni ebo emeni honi kemeni hio ye Solomon wele shwemo ne chire shikacha ke lo ela akplon kemeni hon okpo ela sen le twashi ni egbe egbe ake moko atre noko kachon Solomon wele ni echo ameni ike ani angma ko ake achami wele je majinfe a Solomon we shinyele ni kefe ojotwale abu no sofo nupa ele kemla chon lo ele nu ni ameta abo ni ame afe ni ame patenhie shi ame minshele gbeye eja ke asafo le fe na po amehe ye eni chon mo lehi shi kashe gbekele ejo man le mi agbamicho lehi ni kasemo ni lebi manpa beni ame hole ame na ke agbamicho le engla ke shishi fanfe ni Petro kai ni ke Yesu ake Rabbi na agbamicho le ni olomole engla ni Yesu he no ni ke amake nye he anyumonye ya mi nke nya no kwale mi ake moni ake gonne ake fa no agbe nshon ni je wani ye twi mi shimo ehio eyu ake no ni ekele abamile afi ahale ni wole mi nke nya ake ni abofe ni nyekpa hefa ye nye Solomon mile ye he anye ya ake nyena ni ake ahanye ni befe be ni nye damoshinye soliole kenye ya moko hesane kole nye kefale koni nye mwenchele hu kenye tomo ela afanye shike nyele nye kefale nye cheni ya onwele hu kenye tomo ele efanye hegbe ni Yesu yo ni ameba Yerusalem eko ni beni Yesu nye Solomon wele osofo nupa ele ke mla chon lo ele ke onupa ele ba engo ni ameba bilake hegbe oyo hewa ofio neke ni bi ne alo na mohao neke hegbe ne no kefe ni bi ne shi Yesu here no ne ke amake me huma binye Sane Ekome ni nye ha meheto koni machonye no hegbe ni mekefio ni ne Yohane baptismo le nwen eje alo gbeme aden eje nye ha meheto ni ameson ameke ameyi yake kaji woke yake eje nwenle ebi wake mehe woninye he lenye ye mo ni kaji woke yake eje gbeme aden le amemi she man le gbeye eje ake me fe bo Yohane gbalo lele ni amehere no ameke Yesu ake wole ni Yesu ka amake bele mi hu mi chonye no hegbe ni mi yo hewo ni mi fio ni bi na emo Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ wentro mi apafo fonjin le ni Yesu ka me bon wie mo ya bebo ami ake nunko fe wentro na efu afaban ewuhi echa wembu na etwamo yemi na ke hambulo ya paayeli ni edom beni she we npa mo bile echuchu loko kete hulo elango koni eyango wentro le mi yibi le eko ya meden keba shi amemole ni ameyile ni amehwele ke edemflo isa echuchu le kokro hu kete amengo ni amedradra icho ni amehwe hiashi asan echumo kroko eko ni lele amegbele ke me kroko me pi hu ameyiyi mekome ni amegbegbe mekome agbene ehwemokome pe na ebachu ebinu na esumo lele na agbele echule hu amenwo ni ike amehi aso mebile shineko kwa afo ene keke amehi ake ni yelole ne nyeba nye ha wogbeale ni gboshi nile achonwono ni amemola amegbele ni amewole ye wentro le mi amecha amefo ni wole meni wentro nchele ba afi
eba kpata okwa Ahwoi la hie neke wentron le aha me Ekome ani nyekaneko neke ngbale ne tele ni chuchalo ele chefon le no echonkonte nunchole den eneje ne na kpe ye wo hingba ni ameminta la memo eja ka meliake amehiwon ebuneke abene shamemi sha asafo legbe ni ameshinle amete oni achumo ke Kaiser hamo ni achu Farisee foile ke Herode bi la teme Ekome ke ba Yesu ngo koni amebamo ena Enyɔ ye wie momi ni beni amebale amekela ke chonlo wale aka no kwafo ojio no she gbomoko gbeyi eja ke okwa egbeme ahia Simon ochonyumo gbele ya no kwale mi ani eja ake achu onia aha Kaiser alo eja wo ha alo waka ha shi ni eyo amesato fe mole eke amake me banye chomi yeke dinero aba ni makwa ni ameke ba na ebi amake na monfo nene ni na mohisane agma ye nole ni ameke lake Kaiser non Yesu here no eke amake yeke Kaiser ni aha Kaiser ni nyeke nyumo ni aha nyumo ni efe amena akpe bohia shite hesane bimo ni saduke foi ni kaake bohia shite ko bele hu benwo ni amebabila ake chonlo Mose ngmahawake kamo konyemigbo ni eshinga shi eshin bile enyemila anwe ngale ni ewohwe eha enyemile agbene nyemime Ekpaa hishin no nupale ngoyo na egbo ni eshin bi moni je Enyɔ le hu ngoyo le na egbo ni le hu eshin bi ko ye ese ni moni je eten le hu nakan no me Kpawo le fe ke yo le hishin ni ameshin bi ya amese ni amefe amesele yo le hu bagbo bele bohia shitele mi beni ame ateshinle amete namonga echon ejake me Kpawo le fe ke le hishin ni Yesu here no na ke amake ani je malele ke nyumo hewale ni nyele le hewonye ton ne ejake beni ama ateshike ajegbohin atenle hile engonye ni yele hu egban shimo ame atamonwe mbofwe shi akegbohin ba ateshie konle ani nyenako ye Mose Wolo le mi boni nyumo kele ye ngbe chole hesane le mi ake mile Abraham nyumo ke Isaac nyumo ke Jacob nyumo jimi le ene chonake nyumo je gbohin anyumo shimo hekalo anyumo nwewole nyeminton babao kita wulule ni mrachon le la temu komeni nuake amemimbibi le sajin le huba ni bene nake eha ameheto jogban le ebilake teno ni jikita le fe aten Klɛŋklɛŋ non Yesu hrele nuake Klɛŋklɛŋ no leji botwe Israel nuncho wonyumole nuncho komeni ni sumo nuncho onyumole ko twi fe ko susuma fe ko duamo fe ko nyemo fe kita ni je Enyɔ le ne sumo na anyo tamobodi enche ohe kita ko be ni fe neme mla chonlo le ke lake ojogban chonlo anukwale oke ake nyumo ko mepe yo ni mokroko be jale kekele ni le sumo ke jo twi fe ke ni le fe ke susuma fe ke nyemo fe mi ke na anyo sumo tamoboni mosumo le denche ehile efeshan afole ka afole fe ni beni Yesu na ke etohe ye ni le nale ekela ke okenyumo mancha ile lete njeke ni mokomoko eka le Sane ko bimodon David bi niji David nunchole ni beni Yesu choni ye Solomon wele eke mehe wo mla chon lo ele ke ake Kristo le David bin le ejake David die ncheke ye mmokronkron le na ake nunchole ke mi nunchole ake tamini ne juno ke ashibe ino ni mango ohenyelo emafe ona ne shimango
David denche chole nuncho belete fioten mo ne fio ebihu ni me babao boletwe kemishe Yesu wie shimla chon lo ile ne kame ye nu chon mo le miyake ni kwa ne ahia ye mla chon lo ni smata de wuya wo ke shishamo ke jano ngamo elahi mla chon lo ni smo nu pa ya shitra mo he ye pe heile ke okpon yito tamo ye ni eni ashishi ameyo okranfo agboshi ni ya meden ni amesolo mo kakadaji amechome amefo bule afenine yo okranfo lo ni ale ni Yesu yatashikato helengle no ekwa boni menleke shikawo oni adekale mile ni acheme pi ke baba o bawomi ni yo okranfo ko huba ne ke kapejin Enyɔ ni she peswa bawomi ni eche kaselo eleke baneke amake ni nke nya no kwale miake ne ko okrafo hiafo ne ke pi ewomi fe me fe ni ke ko ebawo adekale mile ejake mele fele no ni amena ne teke no leko ameke bawomi shimonele no ni eyo ye hiame ni ekelo hele fe ikebawomi ne Yitso Etɛ Solomon wele fite mo hegbale Beni Yesu jokpo ya Solomon wele ikaselo ela te mo kumeke elake chonlo kwete ketwi play ni Yesu he no ne ke elake o na ne ketwi play ne ashinte kume ye kroko no ni achin atwanshi amane hunu ya shishije ni beni etashi ye mugon le no ye Solomon wele ngle no le Petro ke Yakobo ke Yohane ke Andrea bile ya fanigin yake chomo wo be mini afe ni ne ni ke ni ne fe kwa abamile meni ji ehu kadi ni Yesu he no na ebu ameke mwake ni kwa ajogba koni mu kwa akala kanye eja ake me pi aba ya migba mi ni me aka ake mijile na me alaka me pi Shikanye nutai keta asanja hele nyaka hawa ejake janeka ni bi ne bami shi asan na agbele sheko ma ateshin wo ma ni manchayeli ateshin wo manchayeli ni shipon hoso mo aba ye he sroto ni homo aba eneme jikon mo aboimo shinyele nyele anya he no kwamo ejake ame anwunye ke ate gwabo ami ni ayinye ye pe hele ni akanye Adam lume ke manchema ahie ye mihewo koni nye yuda se nye chon ame ni ja hye Sane papale achon je majin fe dan shi ka me kpla nye kete ame ya hale nye ka hawa nye he nye toa ye no ni nya awie hewo shimon no ni aka ahanye ye na ka ngle twale no le no nya awie Ijake je nyenye wiole shimo mo kronkron le ni shinyemi angonyemi aha gbele ni chehu kebi aha ni bi atesha wo ame follow ni ameka ame aha na agbe ame ni mefe anyenye yemi gbele hewo shimo ni hiomi nke wula ashile ahere yiwala amene hunu pete nklele shi kenye na amanfo ni hini la ke emahene sa ke male Monica ni ole eyose nole meni yo yidale ajofu aya gonjin lano ni moni yo chuyitenle aka plekeshi alo eboteshi a yakonoko ni moni yo moshinle eka kwese yako etade shikpo ha ye ni hiemusu kemeni ha afufo enakambe la mile shi nye solea kone na akaba ye fembe mi ejake nakambe la mile amade hunu aba nyana kwe no dan kejeje ni nyumo bole shishije mi ahun kwa shimene ni asan ana enodon ni janu nchole fo gbin lano keje na kanle ahre heloko yiwala shimeni ehalale ahiwole efo gbin lano ni no mile keje moko kenya ke na Kristo le bie alo na bie le nyaka he anye ya ejaka male Kristo ka male gbalo ateshi ni amafe okadi ke na pe ni nkoni ka ahole amela ka meni ahra le tete shinyele nyekwa ajogba mi ke nye no fe no mito gbomo bile ba
Shino bela mi ya mane hunu na esele. Unu hie awodun ni nyonchele hu kpen ni mlami a chire kejenwe atuashi ni ahoso hewale ni yonwenle. Kekele ana gbomobila ke eba ya tatu enke hewale kple ka nunyamba ba o. Noni echu ebofo ile ni ame abu amene halala na ke aje koyo Ejwɛ la no. Keje shikpon na agbehe ke ashinwen na agbehe. Agbami chohe ni kasemo. Nye kasia agbami chohe abe ni ebuole. Keshebe ni eniji efroke ni efu baale. Nyele ake la chabele sheta. Naka eno nyehu. Kenye nake neke ni ne mimba mile. Nyena nyele ake esha agboe ana eta. Minke nyanu kwale miyake yino ne hong jani ne fe eba mindan. Mwen keshikpon ba Ahwoi ya. Shi mi wie moile hong eyang. Mokole gbile kengle chwale. Shi no gbile lo ngle chwale mokole. Mwemba fuelele ni bile hunle ake jachele keke. Nye kwa jogba. Nye shiakpe ni nye solia eja ke nye lebe ino ni bele sho. Etomonu nko ni edong eshiewe. Ne he chujin le higbe ka mete mo femo enuchumo. Ne fa agbo na kwelo lake ebu. Ne wole nye sra eja ke nye lebe ino ni shiachele ba. Ekole gbeke lo nyonteng lo wogbe mo lo lebi kone kabatruka ebana nyake nye minwo. Noni miko nye ne me fe miko nye sra. Yitso Nyɔŋma ka Ejwɛ. Ate Yesu yino apan. Bene shegbi Enyɔ ni ayoheho ka kpiti gbijronle. Osofo nukpa ele ke mlachon lo ele tabo ni ame afe ni ame mo Yesu ngami ni ame gbile. Shi ame ke je gbijronle no koni basabasa fe mo akaba manle mi. Afọ Yesu mu ye Betania. Beni Yesu yo Betania ye Simon biti yelole wele ni etanie ni ashile. Yo koni hie alabastro to ni nado mu mwingmi ni jirawa na akpa yo mimba. Ni Ejwɛ alabastro tole ne fose mule Ehwoi Yesu iten. Shime kume ni yo jen la minwola ni amekeke amehake. Meni ewe fite mune nekene. Ejake kule neke mune anya ho anafe dinaro ha eten ni ake ho hiafoi. Ni amewie yo le huhuhu. Shi Yesu ke ifo ale hiemo meni he wonye hawale. Echunu chumo fewe hami. Ejako hiafoi le nyaka meda ni befebe ni nyesmole nyanya me ejronye fe. Shimile jeda mi kenya ahishi. Efe no ne banye. Echohie ebafo mi gbomocholemu eto mi fun. Mi nke nyanu kwale mi ake efehe ni ahye Sane kpakpa leye ye jele mi mfenle agba no ni yone efe nehu akeka ile. Yuda klenu ake echon Yesu segbe. Keke ni Yuda Iscariot me Nyɔŋma ka Enyɔ la te mokumile. Yin ete osofo nukpa la ngon kone achon ame Yesu segbe. Shi amele bena amenule amenya ni amewole shiake ama ahaleshka. Hewole eta boni efe ne ha ameni ne ashe no ye beni samli. Yesu ke kaselo la na agbeni ni. Akpiti gbin jujin la min Klɛŋklɛŋ bile no beni agbe oheho to bile. Yesu kaselo ele bilake ne gbo sumake waya sa ni woto wo ha o ni oyeheho le ye. Ne chue kaselo ela teme Enyɔ ne ka make nye ya malemi ni nunko ni hie nuke kpulu kenye akpe nye nyese ni heni abotele nye ka ashi achela ake chonlo leke ne gbegbo ato hele ni mikemi kaselo ele ba yeheho le ye mi le yo ni echonye nwe asakpete mkpleko ne awulami ni asaje nye Sane nye to awoye jen. Ni kaselo ele yin amete manlemi ni ame anabone ke amele ni ame sahe ho ni enile ameto. Ni beni shegbekele Ekome Nyɔŋma ka Enyɔ le teje. Bena ame trash ame yo ni le Yesu ke min ke nya no kwale miake
nyete mokome ni kemimi yeni ba chon mi segbe ni amebo enkomo yeli kele bimo ekome ake minlo ne here na ka me ake nyeme nyuma ka enyo la te mokome moni nini kemini ne kpeo ye kan le minle gbomo bi le minya tamo bani agma ye hele mo shikpo ha moni chon gbomo bi le segbele fano ni ana fo na kan gbomo le nuncho ni eni le shishito ni bene ameyo ni le Yesu kwa abolo na Ejwɛ no na ekumomi na eke ha me na eke nye ha ene ejimi gbomochole na ewokpulule na edashi na eke ha me na amefe amenueko na eke amake ene ejimila ni jikpamole no ni afose Ahwoi ye mepi ahwole minke nya nukwale miyake minu wencho yibi na ekodon ke ashigbino ni manule he ye Nyɔŋma nchayeli lemi ni beni amela ije mola la kole amejekpo amete mugon leno Yesu gba boni Petro ba kwale eto Yesu ke kaselo elake nyefe nyana ne atoton eja ake angma ake machato kwale leno ni toele agbe ashan shimi shitele sele macho nyehi ke ate Galilea shi Petro ke lake keji mele fe na ne atoton le mile mina ne toton ni Yesu ke lake minke wanu kwale miake mene nyo ne minle wona agbe shenyo ni okpa yemi se shiete shi Petro ye ke kan fe chuchu lake keji gbo mi ke wa agbo tetele mi Kpaanyɔ se ni amefe ameke na kan no Yesu ye Getsemane ni amete heko na choje ake Getsemane le ne ke kase lo elake nyetra bie koni maya soledan ne ngo Petro ke Yakobo ke Yohane ifatehi ni ehebo enpopo mo ke haumo ne ka ame ake isusuma yure Ahwoi ke ashigbele mimpo nyehi abie ni hyiakpe ne te hi efio ne hu ebushi ne sole koni ke ahole mlechale Ahwoi neke aba ata onye oni mfe ofio je mokpulu na yemino shikele je boni mimismo shimo boni bo osmo ni ebe bana make amaminwo neke Petro ake Simon wo onye ekpo shimre Ekome nye shiakpe ni nye solia koni nye kabote akami mumole minklemo shihelo lehewa ne yi ete ko ni asole ne yue na kan yue mole no ni bene kwese be ko nle eba na ke amewo ejake amehimbe echi na amele no heto ni amehale ni eba no ni jishi ete ne ka make nyele nye he jonye ni nyemi wololo ne efa mlechwaleshe na anwo gbomobile awo eshafelo aden nyete ashi nye ha wo ya na moni ba chon mi segbele esheshieta Yesu segbe chomo ke momo ni amro le no beni eyu ololo le Yuda menyuma ke enyo la tembo kumile ba ke me baba o ni je osofo nupa ele ke mla chon lo ele ke onupa la ngo ni hie klante ke chei shi segbe chon lo le ehamo kadiko ake mona ni mashole leni nyemwale nye plale ke ya hwehwehwe ni beni Yuda sheshi nompe ne bengo ne ke Rabbi ni eshoena ni ameba shweno na memole shimeni damojen la temo kumbe gle klante ne ke ba osofo nupa le chunole ne efuetue ni Yesu faina ne ke ame ake ni momo nye ba ke klante ke cheta mo amo ojotwalo ne dani mikenye yo Solomo welemi ni michoni le nyemo mi shi bona fe ni malele ana ba mi hewo keke ni ikaselo ele fe jofu amishile shi oblanyo koni ke klala ekete eyaya nyese ni amemole shi klala le ni jofu ke eyaya Yesu ye gwabo wulu le hie ni amekra Yesu kete osofo nupa le ngo no sofo nupa ele kema onupa ele kemla chon lo ele fe na bakpishi ye ngo
ni Petro nye se flen ke abote osofo nupa le mo potele mi ni ekechujin le ya trashi ni erela osofo nupa ele ke akwashon mu le fen ta Yesu he odaseko ni amewo legbe shame na eko ejake mepi ya malo odase ameshile monne shi amedase le ye egbo ni mekome teshin ni ame ya malo odase ameshile ameke wodi enche wonu ne ke ake mile makumosole mochune ni akeni jinfele ni gbiyete mile mama ekroko ni je ni jin akefe shino tete hu amedase le ye egbo ni osofo nupa le teshida moshin ya me fe amehie na ebi Yesu ake oto heko me odase me na me yoshi one she twa esen na eto heko osofo nupa le sabile ko ake ani boji Kristo moni ajole bilelo ni Yesu ke min ni nyana gbomo bilake eta ofele ni jono ni ebayenwe atatu ila mi shi osofo nupa le gbla etade nike me odase fu wosa wota wodon nyenu emusu bole tenye dwamoten ni amefe amebule fu ake esagbele ni me Ekome bon la jofen ke he hwemo ni amefie hie na meyile na mekela ke gba ni chujin le hwe no kema Petro kwa Yesu ni beni Petro yo shishile ye mo potele mile osofo nupa le weye la temu komeba ni bene na Petro ne ehire lale ekwele neke tebo hu ka Yesu Nazare nyole yo shi echo eke mile no ko ne ni mina shishi tete ne je kwete kwele shi keke ni wo gbe no bla yo le na le ko ne se bon meni damoje le ke mo ake ametembo komene shi Petro cho eko ni fese fiole meni damoje le ke Petro eko ake anu kwale minle ametembo komeji o ija ke Galilea nyoji o keke na ebon lo mo ke kitam kamo ake mile gbomo ni nyewu ehine ni amrole wo gbe no ni jishi enyo ni Petro kai wie mo ni Yesu ke la ke wonan agba shi enyo no pa ya mi se shi etenle ni beni ekaile efo ahun Yitso Nyɔŋma ke Enumɔ Yesu ye Pilato hie ni beni jeke echeriole osofo nupa ele ke ma onupa ele ke mlachon lo ele ke akwashon mu le fe te ajina ni amefi Yesu ni amekpla le ke aha Pilato ni Pilato bilake ani boji Yuda fo ela manchele ni ehenwe ke lake oke ni osofo nupa ele flo na pi ni Pilato bile ko wake oto heko kwa na son ni ameflo shi Yesu eto heko don ni Pilato hie fele ya abu Yesu gbele fo shi da ke se gbijran le enmo gbo klefonyo Ekome ni ame bi olehe eha ame shi moko ya ni achole baraba ni awole ni a ke atuache loe ni gbe ikpomoye atuache molemi keke ni asafo leba babon ile fa ikpamo ake efe tamabo na efi odale ihe ame shi Pilato here ame no neke nyeme nsumo aka mi gbe Yuda fo ya manchele he mi hanye lo eja ke le ake hechena no sofo nupa le mole hanle shi sofo nupa le wo asafo le yin ake ame hangme baraba mo he ha ame ni Pilato sa here no ike ame ko wake bele meni nyeta wake mi fe mo ni nye chole Yuda fo ya manchele he mo shi ame bula ko ameke semmole ni Pilato bi amake shi me fo mpo efe shi ame bluff chuchu lake semmole ni ake ni Pilato tawo ake efe no ni asafo le tawo hiwole egme baraba he ha ame ni Yesu le eke plebi yile ni ekele ha ni aya senle asrafo ele ye Yesu he fel ni asrafo ele kpla lekete amra lo mon le mi ni ameche asrafo eku mu le fen ke bakpe ni ame wola tade churuko ni ame fengme ya kekra me ke fi icho ni ame bonle ngamu ake oshue Yuda fo amanche
ni ameke chuchue ite ni amefen lajo amehwehe na amekrush amejale ni beni ameyeye he feole ameja tade chule yehe ni amekele dienche tade lewule ni amekpla lekete ni ameyasenle Yesu semmo kegbele ni asrafo elenye Simon kire nyoko nije kuse nije Alexandru ke Rufo che leno ake ewo Yesu semmo chule ni amekpla lekete heko ni acho jengo gatale eshichinji yicho ngongohe ni amehala we na kama efutun aka enu shienu ni beni amesenlele ameje tade lami ni amefono shiki noni mo ako shimre Nɛɛhu mi amesenlele ni agmasane ni akefon enole ye eyite ake Yuda foele amanchele ni amesen ojochalo Enyɔ amefatehe mokome ye ni nejo ni mokome ye beku ni ngmale ni keake ni abulashi efonfelo ano lebami ni meni huole wie musubo wie mo ameshile ni amehoso ameyiche ni ameke boni okumo solomochu no sa o male gbieten lene hiremo bodi enjoy wala no jesemo chole no plekishi na kan no osofo nupa eleke mlachonro elehu ye hefel ye amete ameke ehere mekroko maiwa shile de enche no le enye here Kristo Israel manchele ajesemo chole no akplekishi ko koni wona ni wo hewaye ni meni asen afata hele hu bola ahura ni beni shengre Nyɔŋma ka Enyɔ dunwo yeshikpole no fe ke ashingmeje temi ni ngmeje temi le Yesu bokegbe ni waike Eloi Eloi lama sabachthani eshishiji minyumo mebo kwami ni beni meni damojen la teme kumenule ameke na echela ni moko shafwe ni angonshonkocha eketo ashimi ni ekemachune halake enu neke ni ha wo mea ni wakwake ela abaje lelo ni Yesu bowa na ebuena ni Salomo chule mi muhole mi ngba Enyɔ keje nwenke baishi shibeni asrafo ha ache ni damo ingle no le nake eboneke na ebuena le eke lele ake neke bomone nyumobine ni Ekome hu yeje ni amedamo se fleng ameminkwe amete mekumeji Maria Magdalena ke Maria Yakobo fio ke Yose nyel le ke Salome meni beni Enyɔ Galilea na amenyese ni amesomo lele ke ye krokome pi ni keleba Jerusalem le Yesu fun ni beni shegbekele akeni eji hesa mogbi ni nye hejo mogbi le hie hiwole Joseph ni jari Matia niji akwashon nyoko ni yogbe ni lehun eko onyumo mancheli legbele ba ne ka yi nkete Pilato ngo ni yabi Yesu gbonyole shi Pilato hie fele ya ake egbomomo ne cha asrafo ha achele na ebila ake egbo echelo ni beni enukeje asrafo ha achele na ale eke gbonyole ke Joseph ni Joseph ya heklala ne bajele ke plekishi ne ke klala le haihi ne ke le agbogbonyo buni akpe yetesa mi lemi ne koklote eke ngabule na ni Maria Magdalena ke Maria Joseph nyele mi nkwe ni amena heni akele ngmele yicho Nyɔŋma ka Ekpaa Yesu shite ni beni hejo mogbile hole Maria Magdalena ke Yakobo nye Maria ke Salome ya hejo fankengba koni ameba ni amekeba kpale ni ochele krenken gbile no lebi mankpa beni hunu jiole ameba bule na ni amebibi ya amehiake amo akoklote ne yebule na hawo shibe na ame yawo amehie no le amena ke akoklote ni dana kpale ketese ni beni amebote bule mile ameno blanyo kotani ne jrongbe ne wata de yen kakadan ni amehejo amehe sheka amake nyeka shi agbeye nyeminta Yesu Nazare nyole ni asenlele eteshi ebebie na hene akele ngmene shinye ya ninye aka ekaselo ele ke Petro ake chonye hie ke mi ya Galilea je nya na leye tamoboni ekenyele
ni amejekpo ni amejofo ekejebulehe amehe kpokpo ni amena kpa amehe ni ameke mokomoko noko ejake amemi shegbeye. Yesu je hekpo echon Maria Magdalena. Shibeni Yesu teshinle bi mankpa yo chile Klɛŋklɛŋ gbile nole. Mochuchu na eje hekpo echon ji Maria Magdalena. Momi huni efamumu enfonji Kpawo yele. Nile ete agbame ni kele hishi ni yonkomo ni amefuole. Shi amele beni amenuake ehieka ni enalele amehe ameye. Yesu je hekpo echon kaselo Enyɔ. Ni na asele eje hekpo Yesu krokromi echon amete me Enyɔ beni ameshira ashinke ya kusegbele. Ni amehu ameyi amete ameyake me neshele. Shi amehe no mehu tete ameye. Sane kpakpale tu ke kaselo la denwo. Fesele eje hekpo echon me Enumɔ ke Ekome le dienche beni ametra ni eni ashinle ni eka amehi ye heni amehe ameye ka ametwi walele hewo ejake amehe me ni nale ye eshitele sela ameye ne ka amake nye ya jele mi mfe kwa nye ashi asane kpakpale nye chu ano fe no ni abole moni hioyo ni a baptist lele ahere yiwa shi moni he yele abulefo shi okadini anye meni hio yole asene migbe mi le ama afa momumu efonji ama wie mo ehe ama holo onufu yano nikeja amenu noko ni gbe omole efe amenoko ameka ameni ne ashe la cheme ano ni amehe awa ame. Yesu nwen ya keke ni beni nuncho Yesu ka me ewie sele angole kete nwen ne atanyumo ni nejrono shamele amejeje ne ame ahye ye hefehe ni nunchole ka amechuni ni eka okadi ni fata wie mole hele wo wie mole hewale. Marko sane kpakpale ena agbene.